Guys, mumeze mutenongere mbasuhuza aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali. This time let nisalimie watu wiko Tanzania. Kwa sababu gani? Tuko pamoja na rafiki anatoka Tanzania, wanamuita Francis. Mnamwangalia tuko ku Lake Kivu. Let kami ni Kinyarwanda. Hamazimisa ari kuvuga ibintu byinshi cyane ngo Mr. Jagugu yarabuze, ilisi Rwanda yarazimye. Guys, ndi hano kwa ngo mbahereze true, mbahereze ukuri. Ariko gato ya ntaragaruka kuri filme zitandukanye, ikiro cy'urukundo, Silent Killer, Darkness of Christmas, Isano y'ibihe, Romantic Time. Ndashaka ngo manze ngaruke ese n'urukundo Vestine na Dorcas bafite mu gihugu no hanze yacyo. Ese MBONYI n'urukundo afitiwe mu gihugu no hanze yacyo. Ese BRUCEMELODY n'urukundo afitiwe mu gihugu no hanze yacyo. Kuko mu minsi itashize BRUCEMELODY yashize hanze umuzingo wagize views 350 mu minsi 3. MBONYI mu minsi 3 afite views 280. Vestine na Dorcas mu masaha 20 ashize bashize hanze ibuye bise umusaraba, bafite views 190. Right now turimo turavugana, nyuma y'iminsi 3 bazabuzuje 1 million. Can you imagine ko BRUCEMELODY, MBONYI, Vestine na Dorcas aribo bantu bayoboye imbuga nkoranyambaga nyuma ya Diamond wasaje imbuga nkoranyambaga ubwo yari muri Beka Arena ku munsi w'ejo. Izo ni update najya ngo mbahereho muri comment mwandikemo ese Vestine na Dorcas ni gikundiro bafite, ni imyandikire myiza, ni audio nziza, cyangwa se hari ikindi kidihishe inyuma. Muri kumwe na Mr. Jagugu, managing director wa izindi Rwanda TV. Reka noneho mbagarukire kuri izindi Rwanda TV. Tumaze iminsi turi gukora without focus, ubu noneho twaje dufite focus. Uti bimeze gute? Twatangiye 2020, abenshi tuzamutaza aho duturutse, muratubona twakubita umuzigo witwa ikiro cy'urukundo. Film irakundwa, ariko noneho igiye gukomeza yitwa ikiro cy'urukundo volume ya mbere new, ikiro cy'urukundo volume ya kabiri new, ikiro cy'urukundo volume ya gatatu new. Nubwo buryo tugiye kuzagenda dukoranamo kugira ngo noneho twayibahereza giri mu Kinyarwanda, izaba ufite subtitles z'icyongereza, twakubite Romantic Time ifite subtitles z'icyongereza. Nuko nguko tugiye kuza dukorana. Ngo bizaba bihagaze gute rero? Romantic Time ni imwe mu mafilime yafashwe, twarakoze igice cya mbere, ariko yamaze kubona umufatanya bikorwa kuko mu minsi iri imbere muratanya kwibona kuri imwe mu mateleviziyo akorana na Canal Plus. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ikiro cy'urukundo muzakomeza kukibona kuri YouTube ya izindi Rwanda TV. Uko mwakibonaka kwa mbere no kwa kane nta kizahindukamo. Buri saa 12 z'umugoroba tuzayaduhura tubahereze ibyanyu nkuko mwabyifuje cyangwa se mwabidusabye muri benshi. Urukundo rwo turabakunda murabizi. Nyuma y'urupfu rwa Maneke twasubiye inyuma, nyuma ya yirongorwa cyangwa se yo gushaka kwa Cece Miss w'u Burundi, nabyo byaduciyemo. Navuga ngo twameze nk'abasubiye inyuma kuko Cece yahise ashaka umugabo, nyuma yo yibaruka impanga abana babiri. Afia mwari mukunze cyane na Calvin barashakana, nawo biza gutuma style bakinagamo ihinduka. Ntabwo ari ukwanga kuba twarabahereje ikiro cy'urukundo, impamvu nyamukuru yatumye tuyihagarika niyo ngiye. Ubu rero bimeze gute? Mu mwanya ngiye kugaruka namba ya gapira kanditseho Google and Cece, mwongeye ngaruke namba ya gapira kanditseho izindi Rwanda TV. Icyo nabwo cyo turi ku mazi, niho twagiye gutegurira buri kimwe cyose kugira ngo tuzaze tubahereza ibintu byose bimeze show. Icyumweru cyose turakimara muri Rubavu twenjoyinga dutegura ibyanyu kugira ngo tuzaze tubibahereze. Kora subscribe, like, share na comment kuri izindi Rwanda hasi kwazogera buri kimwe cyose gikomeze kukugeraho kugiye. Ibindi byose turabakunda.